ассалому алейкум бинандаҳои гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро мустақиман бо хабарҳои дохил ва хориҷи кишвар манзуратон мегардонем. дар студия бо шумо Саид Мукаррам Шарифзода ва Савсан Ғайюрзода. имрӯз дар барнома натиҷаҳои мулоқоти асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо вазири мудофиаи ҷумҳурии мардуми Чин Вэй Фэнхэ дар қасри миллат. конфронси чоруми давлатҳои Осиёи марказӣ оид ба тағйирёбии иқлим дар шаҳри Душанбе. кори конференси мазкур мусоидат мекунад барои роҳандозӣ намудани сиёсати ягонаи давлатҳои минтақа дар самти пешгирӣ намудани паёмадҳои тағйирёбии иқлим дар минтақаи Осиёи марказӣ хоҳад гашт. сатҳи омодагиҳо ба тирамоҳу зимистон дар пойтахт, раванди таъмир ва таҷдиди зеристгоҳҳои барқӣ. айни ҳол дар зеристгоҳ корҳои таъмирии куллӣ ба атмом расонида шуда, рангу бори дастгоҳи барқӣ бо маром идома дорад. корҳои безараргардонӣ ва пешгирикунандаи хуруҷи бемориҳои сирояти тақвият меёбанд. сифати тадбирҳои беҳдоштӣ дар шаҳри Левакан. сифати омодагиҳо ба соли нави таҳсил, таъмиру тармим ва бунёди синфхонаҳои иловагӣ. шарҳи пурраи хабарҳо. имрӯз дар қасри миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вазири мудофиаи ҷумҳурии мардумии Чин Вэй Фэнхэро ки бо сафари расмӣ дар Тоҷикистон қарор дорад ба ҳузур пазируфтанд. дар ҷараёни мулоқот ҷонибҳо ҷанбаҳои гуногуни муносибатҳои дӯстӣ ва ҳамкории Тоҷикистону Чинро дар сиғаи шарикии ҳамаҷонибаи стратегӣ муҳокима карданд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз раванди мусбии рушди робитаҳои сиёсӣ, тиҷоратӣ, иқтисодӣ ва фарҳангию гуманитарӣ изҳори қаноатмандӣ карда, ҳамкорӣ дар соҳаи мудофиа ва амниятро самти муҳими муносибатҳои ду кишвари ҳамсоя номиданд. таъкид гардид ки муборизаи муштарак бо терроризм ва экстремизм, ҷудоихоҳӣ, ҷинояткории муташаккили фаромиллӣ аз ҷумла гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир, киберҷиноят ва дигар таҳдидҳо самти мубрами ҳамкории ҷонибҳо дар соҳаи амният мебошад. дар ин зимн ҷонибҳо роҳҳои таҳкими робитаҳоро дар соҳаи амният баррасӣ намуда, ҷиҳати таҳкими минбаъдаи шарикии самарабахши ду кишвар дар ин ҷода дар заминаи дуҷониба ва ҳам дар доираи сохторҳои байналмилалӣ ва минтақавии ҳамкории бисёрҷониба изҳори назар карданд. дар ҷараёни мулоқот оид ба масъалаҳои муҳими рӯзномаи байналмилалӣ ва минтақавии мубодилаи ҳамаҷонибаи афкор сурат гирифт. ба вазъи кунунии низомиву сиёсии Афғонистон ва дурнамои рушди он диққати махсус дода шуд. дар ин зимн сарвари давлати мо бо изҳори нигаронӣ дар бораи рушди хатарзои вазъ дар ин кишвари ҳамсоя аз ҷумла дар минтақаҳои ҳаммарз бо Тоҷикистон андешаронӣ карда, вазири мудофиаи кишвари дӯсти Чинро дар бораи чораҳои аз ҷониби Тоҷикистон дар самти тақвияти ҳифзи сарҳади Тоҷикистону Афғонистон ва дар маҷмӯъ иқтидори мудофиавии он андешидашаванда дар ҷараён гузоштанд. таъкид гардид ки якбора бад шудани вазъи низомиву сиёсӣ дар минтақаҳои шимолӣ ва шимолу шарқии Афғонистон боиси афзоиши шиддат мегардад ва ин ҳолат ба вазъи умумии таъмини амнияти минтақавӣ таъсири манфӣ мерасонад. дар ин робита ҳамкории зичу ҳамгироии хадамоти дахлдор ва сохторҳои махсуси ду кишвар зарур шумурда шуд. инчунин аҳамияти мусоидати ҳамаҷониба дар самти пешрафти раванди гуфтушуниди байни афғон махсус таъкид гардид. طبق نقشه ریاست جمهوری تاجیکستان در سازمان همکاری شانگهای 28 ایول در شهر دوشنبه جلسه شورای وزیران مدافعه کشورهای اعضای سازمان همکاری شانگهای برگزار می‌گردد. وزیر مدافعه جمهوری خلقی خیتای گنرال پالکونیک وی فنخه با سفر رسمی به تاجیکستان تشریف آورده همزمان در کاری جلسه شورای وزیران مدافعه دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای اشتراک می‌نماید. با پایتخت مملکت شهر دوشنبه همچنین وزیران مدافعه جمهوری‌های هندوستان، قزاقستان، قرغیزستان، جمهوری اسلامی پاکستان، فدراسیون روسیه، ازبکستان و بلاروس همچنین کاتب گنرالی سازمان همکاری شانگهای و راهبریت کمیته اجرایی مرکزی منطقوی ضد تروریستی این سازمان تشریف می‌آورند. گزارش همکاران ما. дар вазорати мудофиаи мамлакат аъзои шӯрои давлатии ҷумҳурии халқии хитой вазири мудофиаи ин кишвар генерал полковник Вэй Фэнхэро вазири мудофиаи кишвар Шералӣ Мирзо истиқбол гирифт. дар ҷараёни вохӯрӣ вазирони мудофиаи Тоҷикистону Чин
مسئله‌های دوجانبه و بسیار جانبه مناسبت‌های نظامی را در سمت همکاری‌های حربی تکنیکی بررسی نموده وابسته به سند و سازشنامه‌های حقوقی که قبلا در دایره مناسبت‌های نظامی میان وزیران مدافع هر دو کشور به موافقه رسیدن مبادله افکار صورت گرفت. همزمان توجه زیاد به وضع کنونی دولت اسلامی افغانستان، مسائل تامین بی‌خطری در منطقه آسیای مرکزی و عاید به دیگر مسئله‌های امنیتی در سمت مبارزه مشترک ضد تروریستی مراغ ظاهر کرده شد. تاکید کردن به مورد است که در دایره آمادگی به برگزاری جلسه نوبتی شورای وزیران مدافع دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای همچنین واخوری دوجانبه وزیر مدافع تاجیکستان با وزیر مدافع جمهوری اسلامی پاکستان پرویز خطک برگزار گردید. باید خاطررسان نمود که روز 28 ایول سال 2021 در شهر دوشنبه جلسه نوبتی شورای وزیران مدافع دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای برگزار می‌گردد که در آن وزیران مدافع جمهوری‌های هندوستان، قزاقستان، قرقیزستان، جمهوری مردمی چین، جمهوری اسلامی پاکستان، فدراسیون روسیه، جمهوری‌های تاجیکستان، ازبکستان، بلاروسیه، کاتب گنرالی سازمان همکاری شانگهای و دیرکتور کمیته اجرایی مرکز منطقوی ضد تروریستی این سازمان اشتراک می‌نمایند. از روی نقشه و طبق برنامه برگزاری جلسه در نظر است که وزیران مدافع مسائل وابسته به تقویت همکاری‌های بین همدیگری در دایره سازمان همکاری شانگهای، وضع کنونی منطقه و جهان، تأمین امنیت و ثبات در افغانستان و مرزهای آن با دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای و دیگر مسئله‌های مربوط به روزنامه جلسه را بررسی خواهند نمود. همزمان مسائل وابسته به آمادگی و برگزاری مشق‌های مشترک ضد تروریستی قواهای مسلح دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای که سال روان تحت عنوان رسالت صلح‌جویانه 2021 در حدود یکی از دولت‌های اعضای این سازمان دایر می‌گردد مورد محاکمه قرار داده می‌شود. در نظر است که ضمن جنبست و نتیجه گیری نمودن جلسه وزیران مدافع کشورهای اعضای سازمان همکاری شانگهای از جانب اشتراکچیان آن بیانیه مشترک به امضا رسانیده خواهد شد. باید تذکر داد که موضوع حل طلب جامعه از بین بردن ظهورات نامطلوب در منطقه از جمله تروریسم و اکستریمیسم همچون مسئله نگرانی کننده بشریت که در دایره تشبس‌های دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای تطبیق کرده می‌شوند در محور توجه راهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان قرار دارند و در دایره ریاست کشور ما در این سازمان جهانی در این سمت تدبیرهای ضروری اندیشیده می‌شوند. برگزاری جلسه های سطح بلند سازمان همکاری شانگهای و تشریف مهمانان زیاد از کشورهای خارجی، نمایندگان والامقام دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای شهادت از آن می‌دهد که جانب تاجیکستان در دایره دوره ریاست در سازمان همکاری شانگهای بر رشد توسعه بیشتر دولت‌های اعضای سازمان در تمام ساحه‌های حیات اقتصادی و اجتماعی منطقه و جهان اهمیت اولین درجه ظاهر نموده خواستار حل هر چیز زودتر مشکلات عمده منطقوی و بین المللی می باشد. امروز در شهر دوشنبه کنفرانس چهارم دولت‌های آسیای مرکزی اوید به تغییریابی اقلیم برگزار گردید. در کنفرانس نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان، کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و نمایندگان کمیته حفظ محیط زیست دولت‌های آسیای مرکزی اشتراک نمودند. ادامه موضوع در گزارش همکارانمان. камбуришӣ аз меъёр зиёд гармшавии ҳаво ва бо суръат обшавии прияхҳо дар натиҷаи тағйирёбии иқлим ба вуҷуд омадаанд ки оқибатҳои ногуворро дар пай дорад. бо суръат обшавии прияхҳо ба канда шудани яхпораҳои калон, омадани сел ва обхезӣ сабаб мегардад. ҳамин гуна коҳиш додан ва пешгирии хатарҳои тағйирёбии иқлим чун масъалаҳои муҳим дар конфронси чоруми давлатҳои осиёи марказӣ оид ба тағйирёбии иқлим ба миён гузошта шуд. дар ҷараёни чорабинӣ муовини сарвазири мамлакат давлатшод гулмаҳмадзода таъкид намуданд ки тағйирёбии иқлим сол ба сол ба яке аз масъалаҳои глобалии замони муосир табдил ёфта, он сабаби дар тамоми гӯшаю канори ҷаҳон ба амал омадани офатҳои табиӣ аз қабили обхезиҳои бесобиқа, тӯфону гирдобҳои ҳалокатбор, фаромадани селу ярҷ, хушксолӣ ва дигар зуҳуроти ташвишовар гардида ба захираҳои обию гидроэнергетикӣ, солимии ҷомеа ва амнияти озуқавории давлатҳои минтақа таъсири манфӣ мерасонад. аз ҷониби иштирокчиёни конфронс намояндагони вазоратҳои дахтдори марбутаи соҳаи ҳифзи муҳити зисти давлатҳои минтақа ва инчунин намояндагони созмонҳои байналхалқӣ
донорро ва инчунин ташкилотҳои ҷамъиятӣ ки имрӯз аз давлатҳои минтақа дар шаҳри душанбе иштирок карданд масъалае ки имрӯз ҷомеаи ҷаҳонӣ аз ҷумла ва давлатҳое ки осиёи минтақа ки таъсири манфии худро расонда истода яъне ки паёмадҳои тағйирёбии иқлим мавриди муҳокима қарор гирифтанд. Проблемое ки имрӯз ҳама давлатҳои минтақаро ба ташвиш оварад яъне ки паёмадҳои тағйирёбии иқлим таъсири манфии паёмадҳои тағйирёбии иқлим ба иқтисодиёти кишварҳои миллӣ ки ин дар маҷмӯъ таъсири манфи ба ҳама давлатҳо гӯем ки эҳсос шуда истодааст ва назаррас аст муҳокима гардиданд. натиҷаи кори конференсияи мазкур мусоидат мекунад барои роҳандозӣ намудани сиёсати ягонаи давлатҳои минтақа дар самти пешгирӣ намудани паёмадҳои тағйирёбии иқлим дар минтақаи осиёи марказӣ хоҳад гашт. дар конференсияи мазкур ҳамчунин намояндагони давлатҳои осиёи марказӣ баромад намуда идомаи дигаргуншавии иқлими сайёраро таъсир ба табиат унвон карданд. баргузории ин гуна конференсҳои сатҳи баланд дар ҳалли мушкилот ва паёмадҳои ногувори тағйирёбии иқлим заминаи мусоид мегузорад. ҷумҳурии тоҷикистон бо мавқеи ҷуғрофӣ дар самти ба амал омадани офатҳои табиӣ аз қабили фаромадани тарма ва омадани селу ярҷ ба обхезӣ осебпазир буда ҳамасола дар пайи таъсири тағйирёбии иқлим ба иқтисоди кишвар хисорот мерасад. паёмадҳои дигаргунии иқлим дар сайёраи замин иқлимшиносон ва ҷомеаи ҷаҳонро водор сохт ки роҳҳои пешгирӣ мутобиқшавӣ ва коҳиш додани обшавии прияхҳоро бо истифода аз роҳу воситаҳои нав ҷорӣ намоянд. манушери сулаймон, маъруфи абдулло, душанбе, ахбор. имрӯз дар вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон нишасти матбуотӣ баргузор шуд. дар ҷараёни нишасти матбуотӣ таъкид гардид ки аз 1 июли соли 2021 шумораи кишварҳое ки бо ҷумҳурии тоҷикистон муносибатҳои дипломатӣ барқарор намудаанд ба 179 расидааст. ба таъкиди вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон имсол тоҷикистон дар созмони бузурги минтақавӣ созмони ҳамкории шанхай ва созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ раёсатро ба уҳда дорад ва пойтахти мамлакати мо шаҳри душанбе мизбони нишасти ҷашнии шӯрои сарони давлатҳои узви созмони ҳамкории шанхай ба муносибати 20-солагии таъсиси он ва нишасти шӯрои амнияти дастаҷамъии созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ хоҳад шуд. ба таъкиди онҳо дар нимсолаи якуми соли ҷорӣ дар тоҷикистон як қатор чорабиниҳои сатҳи баланди минтақавию байналмилалӣ баргузор гардид. идомаи ахбор. Ташаббусҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар масоили марбут ба об тӯли 2 соли охир имкон фароҳам овард ки ҳадафҳо дар ин самт тадриҷан татбиқ карда шаванд. Дар доираи 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 дар роҳи ҳалли мушкилоти вобаста ба об дар аксар кишварҳои олам барнома ва нақшаҳои мукаммал тарҳрезӣ гардидааст. гузориши Маҳмадалӣ Сафар. аз ҷумла 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 аз шумури иқдомҳои навбатии Тоҷикистон дар соҳаи об аст ки дар тақвият ва суръат бахшидан ба амалҳои мушаххас ҷиҳати татбиқи ҳадафҳои рушди устувор аз ҷумла ҳадафҳои марбут ба захираҳои об нақши муассир гузоштааст. мавриди зикр аст ки дар ин самт таи 15 соли охир Тоҷикистон сайю талошҳои муштаракро дар чаҳорчӯби татбиқи чунин ташаббусҳои глобалӣ бахусус соли байналмилалии оби тоза 2003, 10 солаи байналмилалии об барои ҳаёт солҳои 2005-2015 ва соли байналмилалии ҳамкорӣ дар соҳаи об 2013 ҳамаҷониба тақвият бахшид. ҳамаи ин ибтикорот дар масъалаи дарки амиқи нақши нодири об дар ҳаёти сайёра саҳми арзишманд гузоштанд. ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи оби кишвар низ як қатор таҳаввулоти ҷиддиро роҳандозӣ намудааст. чунончи ҷиҳати такмили низоми обии кишвар ва мутобиқ кардани он ба талаботи муосир барномаи 10 солаи ислоҳоти соҳаи обро то соли 2025 қабул намуда онро зина ба зина амалӣ хоҳад кард. дар доираи ин ислоҳот соли 2020 кодекси об дар таҳрири нав ва мутобиқ ба талаботи идораи маҷмӯи захираҳои об қабул гардид. дар баробар ин ташкилотҳои ҳавзавии дарёҳо таъсис дода шуданд. қонун дар бораи таъмини оби нӯшокӣ ва рафъи обҳои партов низ дар таҳрири нав қабул гардид ки афзалияти ҳуқуқи инсонро ба оби нӯшокӣ дар бар мегирад. дар доираи барномаи беҳтар намудани таъминоти аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон бо оби тозаи нӯшокӣ ва амалисозии барномаи рушди хоҷагии манзиливу коммуналии ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2024 дар якҷоягӣ бо мақомоти маҳаллӣ ҷиҳати беҳтарсозии хизматрасониҳои таъминотии аҳолӣ бо оби тозаи ошомиданӣ ва таҷдиду барқарорсозии хатҳои канализатсияи як қатор шаҳр ноҳияҳои мамлакат корҳои назаррас анҷом дода мешавад.
در دوره استقبال از سیمین سالگرد استقلالیت دولتی مطابق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 27 فوریه سال 2021 تحت رقم 53 برنامه رشد خواجگی منزلی کمونالی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-24 همچنین در دوره 10 سالگی بین المللی عمل آب برای رشد استوار در کارخانه فرعی عمومی تامین‌کنی و کانالیزاسیون شهر و ناحیه‌های منطقه یک ولایت سوخت یک قطار نقشه و لایحه‌ها راه‌اندازی گردیده جهت تامین اهالی با آب تازه آشامیدنی کارهای زیادی را به سامان رسانده ایستاده‌اند. تأمینات با آب تازه آشامیدنی به ساکنان و حل مشکلات در این سمت جای داشته ادامه عملی سازی تشبس‌های سطح جهانی رهبریت عالی دولت و حکومت مملکت در دایره تطبیق 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 صورت می‌گیرد که در این سمت راه‌اندازی تدبیرهای مهم و سریع ادامه دارد. با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه زیرایستگاه‌های برقی همه‌ساله از روی نقشه پیش‌بینی شده برای به مشکلی گذراندن دوره تیرماه و زمستان تعمیر کرده می‌شود. در دایره نقشه چاره‌بینی‌های فیلیال جمعیت سهامی گشاده شبکه‌های انتقال برق در شهر دوشنبه همزمان تعمیر و عوض نمودن ترانسفورماتورها عملی می‌گردند. گزارش بابا کلام امیرزاده. در دوره تدبیرهای آبادانی سازندگی بخشیده به 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با تشبث مسئولین فیلیال جمعیت سهامی گشاده شبکه‌های انتقال برق در شهر دوشنبه در زیرایستگاه برقی نو با شدت 220 110 و 10 کیلوولت که 50% اهالی شهر دوشنبه را با نیروی برق تامین می‌نماید ترانسفورماتورهای داخلی آن مرحله به مرحله عوض کرده شدند و عین زمان در شرایط خوب کاری قرار دارند. امروز نیز از جانب فیلیال جمعیت سهامی گشاده شبکه‌های انتقال برق در شهر دوشنبه با مقصد بهتر نمودن فعالیت داخلی آن پرره از تعمیر برآورده شده رنگ و بارنمای داخلی زیرایستگاه ادامه دارد. مورد ذکر است که حکومت جمهوری تاجیکستان به ساحه انرژتیکا توجه مخصوص ظاهر نموده برای رفع مشکلات در این ساحه چاره‌های به تأخیر می‌اندیشد. این است که در دوام سال‌های صاحب استقلالی انفراستراکچور برق‌رسانی از قبیل ایستگاه‌های برقی، ترانسفورماتور و خط‌های انتقال برق بنیاد و نسازی کرده شدند. اقدام امروزه نیز محض در همین زمینه انجام داده می شود. بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان ما تصمیم گرفتیم در زیرایستگاه برقی نو که با توانایی 400 مگاوات آمپر در فعالیت قرار دارد کارهای از نوسازی، تجدید و رنگ‌وبار نمودن دستگاه برقی را عملی نماییم. عین حال در زیرایستگاه کارهای تعمیری کلی به اتمام رسانیده شده است. رنگ‌وبار دستگاه برقی با مرام ادامه دارد. زیرایستگاه برقی مذکور 50% مشتریان شهر دوشنبه را با برق تامین می‌نماید. کارمندان فیلیال جمعیت سهامی گشاده شبکه‌های انتقال برق در شهر دوشنبه تصمیم گرفتیم که 3 زیرایستگاه‌های برقی را از تعمیر کلی برآوریم و رنگ‌وبار نماییم. اما این زیرایستگاه سوم است که کارهای تعمیر و رنگ‌وبار جریان دارد و در زیرایستگاه برقی سراج بهرام تعمیر کلی ترانسفورماتورها با عوض محرک‌های باتری نیز ادامه دارند. مقصد از عوض نمودن تجهیزات برقی و ترانسفورماتورها در آن است که در ترانسفورماتورهای فرسوده تلفات تکنیکی برق زیاد به قید گرفته می شود. این تجهیزات موثر باشد تلفات تکنیکی برق را پیشگیری می نماید. برای در سطح ضروری آمادگی گرفتن با دوره تیرماه و زمستان سال 2021-2022 مسئولان فیلیال جمعیت سهامی گشاده شبکه‌های انتقال برق در شهر دوشنبه تدبیرهای سریع وقتی را عملی می نمایند. عین حال در زیرایستگاه سراج بهرام نیز تعمیر نمودن ترانسفورماتورهای قدرتی و عوض محرک سیستم سرکننده ادامه دارد. باباکان امیرزاده، بوعدل سیفعلی، اخبار. ادامه اخبار. در مؤسسه‌های تندرستی شهر لیوکند با مقصد پیشگیری خروج بیماری‌های سیریاتی تدبیرهای سریع وقتی اندیشیده می شود. تفصیلات بیشتر در گزارش خدایدادی رجب و اسکندری سعید. حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد پیشگیری از پنجشوی و خروج نوبتی بیماری کووید 19 در تمام مناطق کشور تدبیرهای مهم را راه‌اندازی نموده در برابر دوره به دوره امگذرانی اهالی مؤسسه‌های طبی شهر و ناحیه‌ها را با موادهای بی‌ضررگردانی تامین نموده همزمان برای سری وقت به طبابت فرا گرفتن بیماران داروهای ضد ویروسی را به بیمارخانه و مرکزهای سلامتی دسترس نموده ایستاده است.
дар анбори беморхона барои ин беморон захираи маводҳои безараргардонӣ инчунин либосҳои муҳофизатӣ ва маводҳои доровориро захира кардааст. тибқи иттилоъ айни замон сохторҳои тандурустии шаҳр аз лиҳози таъминот бо маводи дороворӣ барои ба табобат фаро гирифтани гирифторони бемориҳои сироятӣ омодаанд. имрӯз дар беморхонаи марказии шаҳри леваканд мо захираи доровориҳои мо ба таври кофӣ ҳаст. мо тайёрем ба халқи шаҳрамон ёрии худро расонем. ба хотири пешгирӣ аз паҳншавии бемориҳои сироятӣ дар марҳилаи аввал барои қишрҳои осебпазири ҷомеа маъракаи эмгузаронӣ доир гардид. Бояд гуфт ки дар баробари пиронсолон инчунин барои кормандони соҳаи тандурустии кишвар низ маъракаи иммунизатсия бар зидди сирояти COVID-19 гузаронида шуд. Ба гуфтаи мутахассисон эмгузаронӣ аз омилҳои боэътимод ҷиҳати пешгирӣ аз паҳншавии бемории ҳамагир арзёбӣ гардида нафароне ки ваксина мегиранд аз оқибатҳои хатарбори ин беморӣ эмин хоҳанд монд. аҳамияти эмгузаронӣ пеш аз ҳама дар он аст ки бар зидди ҳамин бемории коронавирус масъулияти одам баланд мегардад ва метавонад одам ба ин беморӣ дучор нагардад ва гапҳое ҳастанд бар байни халқ ки гӯё ки эмгузаронӣ баъзе аз орезуҳо дошта бошад. ин нодуруст аст. бояд ҳатман ҳар як нафар ба эмгузаронӣ фаро гирифта шавад. дар радифи фароҳам овардани шароит бобати сари вақт ба табобат фаро гирифтани бемориҳои сироятӣ ва пешгирӣ аз хуруҷи навбатии касалиҳои сироятӣ ташкил намудани чорабиниҳои оммафаҳмонӣ, дастрасии аҳолӣ ба маводҳои иттилоотӣ ва иҷрои дигар корҳои безараргардонӣ аз масъалаҳои мубрами рӯз ба ҳисоб меравад. ҳамрӯза дар минтақаҳои вобаста шуда мо рафта оиди хонагаштак зиёда аз 10 000 аҳолиро гардиш менамоем ва он бемороне ки дарёфт мекунем онҳоро таҳти назорати худ гирифта корҳои омодагӣ оиди фаҳмонадиҳӣ ё безараргардонӣ ҳамон минтақа ё ки ҳамон хонаҳоро ҳамрӯза ба ӯҳда дорем ва кӯшиш мекунем ки он алоқамандон он бемороне ки дар хона бемор шуданд онҳоро 14 рӯз ба карантин фаро гирем. мутаассифона сарфи назар аз тадбирҳои андешидашуда дар маркази саломатии шаҳри левакан ҳолатҳои риоя нагардидани қоидаҳои бехатарии санитарӣ аз ҷониби ҳамшираҳои шафқат ва сокинону муроҷиаткунандагон мушоҳида мегардид. ҳамчунин дар ин шаб рӯз довталабони таҳсил ба муассисаҳои олию касбии мамлакат дар тараддуди гузаштан аз ташхиси тиббӣ мебошанд бидуни ниқоби муҳофизатӣ ва риоя накардани фосилаҳои иҷтимоӣ дар қабулгоҳҳо ва ҳуҷраҳои табибон ҳузур доштанд. аз ҳамин хотир зарур аст ки дар ҳама идораву ташкилотҳо, муассисаҳо, нуқтаҳои савдо, бозорҳо ва ҷойҳои ҷамъиятӣ аз ниқоби муҳофизатии тиббӣ ҳатман истифода бурдан лозим аст, зеро мубориза бар зидди бемориҳои сироятӣ аз рафтор ва муносибати худи ҳар шахс вобастагӣ дорад. худойдоди раҷаб, искандари саид, шаҳри леваканд, барои барномаи ахбор. барои пешгирӣ аз паҳншавии бемории сироятии COVID-19 дар ташкилоту муассисаҳои иҷтимоии мамлакат тадбирҳои беҳдоштиву безараргардонӣ амалӣ карда мешаванд. дар ноҳияи Ёвон низ бо ин мақсад корҳои фаҳмондадиҳӣ ташкил гардид. гузориши хабарнигорони мо. ситоди ноҳиявӣ оид ба пурзур намудани чораҳои зидди эпидемикӣ барои пешгирии интиқол ва пайдоиши сироятии коронавирус COVID-19 дар ноҳияи Ёвон бо истифода аз техникаи соҳавӣ ва маводи зидди эпидемикӣ тадбирҳои пешгирикунандаро ба таври мунтазам роҳандозӣ мекунад. мутахассисони маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологӣ ҳамарӯза манбаъҳои сироятии бемориҳо, хонаҳои истиқоматии шаҳрвандон, корхонаву муассисаҳо ва роҳҳои мошингарду пиёдагарро бо маҳлулҳои алматез, гиплохлориди натрий ва хокаи хлор безарар гардонида истодаанд. дар доираи тадбирҳои покорӣ ва тамизгардонӣ шуъбаи бемориҳои сироятии беморхонаи марказӣ ва тамоми кӯчаву роҳравҳо ва нуқтаҳои савдои шаҳраки Ёвон безарар гардонида шуданд. бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия аз ҷониби шуъбаи дезинфексионӣ, маркази санитарию эпидемиологӣ, раёсати коммуналӣ, идораи сохторхомӯшкунӣ ва шуъбаи бодрасии давлатии автомобилии ноҳия корҳои безараргардонӣ дар дигар шаҳраку деҳоти ноҳия низ идома доранд. танҳо 81% шахсони ба бемории вируси норасоии масъулияти одам гирифтор шуда аз бемории худ огаҳӣ дораду халос. вируси норасоии масъулияти одам бемории хавфнок вале идорашаванда мебошад. ин беморӣ аз шахси сироят ёфта масъулияти зиёдро тақозо менамояд. шарҳи муфассали мавзӯъ дар таҳияи Нуриддини Қурбон.
ویروسی نورسایی مسئولیت آدم و بیماری پیدا شده نورسایی مسئولیت بیشتر از 40 سال اخیر به مشکلی اساسی سیاره تبدیل یافته است. طبق معلومات اموری همساله شماره شخصان به این بیماری مزمن سرایت یافته افزایش یافته، حالا در جهان بیشتر از 40 میلیون نفر به این بیماری گرفتار شدهاند. متاسفانه در جمهوری تاجیکستان است که جزء جداناپذیر جامعه جهانی می باشد این بیماری به قید گرفته شده است. بیماری ویروس نورسایی مسئولیت آدم بیماری است که برانگیزنده آن این ویروس می باشد. از روی گویم نامگوی این ویروس علاقه معلوم است که این ویروسی هست که با ارگانیسم آدم داخل شده به نورسایی مسئولیت آورده می رساند. مسئولیت یعنی این سیستم محافظتی هر یک انسان است. وقتی که این ویروس سیستم محافظتی انسان رو نیست و نابود می سازد، در نتیجه مسئولیت آدم ضعیف می گردد و شخص گرفتار این ویروس به بیماری های گوناگون وزنی دچار می شود. این ویروس سه راه گزارش دارند. یکم راه گزارش این بیماری با واسطه علاقه جنسی است، یعنی علاقه جنسی می تواند از زن به مرد، از مرد به زن این ویروس انتقال یابد. دوم راه گزارش با واسطه خون میگوییم. با واسطه خون این تمام تماس طبی است، غیر طبی است، تمام تماس با خون سرایت شده این خوفناک می باشد و می تواند باعث سرایت گردد. و سوم راه گزارش این از مادر به کودک است. زن حامله‌داری که گرفتار ویروس نورسایی مسئولیت آدم است، کودک آینده خود را می تواند در بطن خود در وقت حامله‌داری و در وقت شیرمکانی سرایت کند. این ویروس سیستم ایمونیزاسیون شخص را ضعیف کرده آن را برای سالم نگاه داشتن ارگانیسم مرکب می سازد. وقتی که ویروس نورسایی مسئولیت آدم رشد می یابد، آن می تواند به بیماری پیدا شده نورسایی مسئولیت آورده رساند. در امروزه شرایط طبابت وجود ندارد که تماما این ویروس را از ارگانیسم انسان نیست کند. لیکن ما طبابت داریم که خوف این اوجگیری این ویروس را در ارگانیسم انسان باز می دارد. در نتیجه مسئولیت انسان در سطح خوب یعنی نگاه داشته می شود و اگر مسئولیت پس شدگی باشد آن برقرار می شود و در نتیجه شخص گرفتار این ویروس سلامت عمر به سر می برد، به حیات او یگان چیز تهدید نمی کند و او می تواند زندگی خود را یعنی دوام تیاد، اویله برپا کند، کودک تولید کند. طبابت شخصانی که به ویروس نورسایی مسئولیت آدم مبتلا گشته‌اند در جمهوری تاجیکستان رایگان به راه مانده شده است. در صورت استفاده سریوقتی داروها و جدی رعایت نمودن قاعده‌های بهداشتی، ویروس نورسایی مسئولیت آدم اداره شونده می باشد. در حالت طبابت سریوقتی و استعمال دارو نفران گرفتاران این بیماری می توانند فرزندان سالم به دنیا آورند. نوریدین قربان، حفیظ الله سعدالله، عبیدالله سیفعلی برای برنامه اخبار. برنامه اخبار را ادامه می‌دهیم. در دایره آمادگی‌ها با استقبال سزاوار 30 سالگی استقلال دولتی در ناحیه شمس‌الدین شاهین ولایت ختلان نقشه‌های مکمل تطبیق گردیده با بنیاد و نوسازی انشاءات جشنی انفراساختور خدمت‌رسانی به اهالی تأمین و جای‌های نوی کاری تشکیل کرده می‌شود. گزارش همکاران ما. با استقبال جشن فرخنده ملت 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه بلندکوی شمس‌الدین شاهین ولایت ختلان کارهای سازندگی و بنیادکاری روز از روز وسعت می‌یابند. از انشاءاتی به نقشه گرفته شده تا امروز 80% مورد بهره برداری قرار داده شده. در باقی مانده کارهای ساختمانی با مرام ادامه دارند. از 191 انشاءاتی که به نقشه گرفته شده است تا این دوره 151 عدد انشاءات ساخته به استفاده داده شده. در 38 انشاءات دیگر کارهای ساختمانی با مرام ادامه داشته. در 2 عدد انشاءات دیگر کارهای لایحه‌کشی آغاز یافته است که 80% اجرای نقشه را تشکیل می نماید. در مقامات اجرای حاکمیت دولتی ناحیه شمس‌الدین شاهین کارهای آبادانی و سازندگی با مرام ادامه داشته. باوری هست که
تو جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بینای انشاءات ساخته به استفاده داده می شود. تدبیرهای دیگری آبادکاری حشرهای دستجمعانه ساکنان می باشند که به این وسیله کوچه محله ها را تازه کرده کار خیری را انجام می دهند. همچنین با مقصد تازگی محیط زیست اکسیه تازگی محل گذرانیده شد. بخشیده به جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در حدود ناحیه شمسدین شاهین حشرهای عمومی شده است که یک جایه با مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شمسدین شاهین چهاربینی ها تشکیل کرده شده در حدود ناحیه اکسیه تازگی محل گذرانده شده است که در حدود ناحیه امروز زیاده از 600 نفر آدمان زیاده از 70 تشکیلات مؤسسه با کار برآمده بودند که برای توزیع آباد کردن کوچه محله ها برای برآوردن پرتوها از درون کوچه ها همه مردم یک دیلانه برآمده حشر عمومی را گذرانده ایستاده‌ایم. کارمندان تشکیلات مؤسسه ها نیز هر هفته به حشر برآمده گرد و اطراف بیناها را تازه کرده قسمی را رنگ و بار می‌نمایند. همین طور ساکنان ناحیه شمسدین شاهین عزم دارند که کارهای آبادانی سازندگی را وسعت بخشیده در توزیع آزاده نمودن مرکز ناحیه جماعت و دهات محله ها سهم خویش را گذارند و جشن استقلالیت دولتی را سزاوار استقبال نمایند. رحمت علی نظری، ایرج قربانعلی، ناحیه شمسدین شاهین، اخبار. дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ беш аз 20% иншооти ҷашниру сохтмон ва таҷдиду навсозии муассисаҳои таълимӣ ташкил медиҳад. ба истиқболи 30 солагии истиқлоли давлатӣ дар деҳоти навободи ноҳия мактаби дуошёнаи замонавӣ бо фарогирии 640 хонанда мавриди истифода қарор мегирад. гузориши ҳамкоронамон аз ноҳияи ҷалолиддини балхӣ. اقدام صاحبکاری وطندوست ناحیه به نام جلال‌الدین بلخی سید محردین سیفف جهت بنیاد مکتب نو و زمانوی برای فرزندان همدیهه خود از دستور و هدایت‌های پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان به راه مانده شده. هدف اساسیش فراهم آوردن شرایط دانش آموزی و نائل شدن فرزندانشان با دستاوردهای نو به نوع ایجادی ارزیابی می شود. بنیاد بینایی با حشمت تعلیمی عبارت از 2 آشیانه با فراگیری بیشتر از 1000 نفر خواننده در دهات نوآباد ناحیه به نام جلال‌الدین بلخی ادامه تصمیم‌های آبادکارانه صاحبکار موفق ناحیه به نام جلال‌الدین بلخی سید محردین سیفف است که با دستگیری‌های خاص سرور دولت تاجیکستان مورد تدبیرهای آبادانی قرار گرفته است. کارهای ساختمانی در مکتب مذکور با وسعت ادامه داشته از روی لایحه انشاءات تعلیمی از بنای اساسی با فراگیری شرایط مناسب تعلیم و تربیه، ورزشگاه، آشخانه، کابینet‌های خاص فنی و دیگر شرایط مناسب علم آموزی قامت افروخته است. مکتب داروی 16 صفخانه بوده، عبارت از 2 آشیانه است. کارهای ساختمانی قریب که 95% انجام داده شده است. طوری معلوم شد دبستان نو در نزد مؤسسه تعلیمی رقم 36 با اینابت کردن نفوذ خوانندگان و رفع نرسیدن جای نشست مورد هدفهای آبادکارانه قرار گرفته. اکنون در سال خوانش نو بیش از 1000 نفر طالب علمان امکان دارند که در 2 بست با تحصیل فرا گرفته شوند. اهل آموزگاران و مسئولین بخش معارف در ناحیه به نام جلال‌الدین بلخی برای چنین کمک و دستگیری ها در رابطه با رشد مکتب و معارف و فراهم ساختن فضای مناسب علم آموزی قبل از همه به پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان و صاحبکار همدیهه خود سید محردین سیفف اظهار سپاسگزاری میکنند. در دایره تدبیرهای آبادانی و استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی و برای رشد مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی از جمله اندیشیدن تدبیرهای علاوگی بینای لیسه کسبی تکنیکی شهر استرافشان تعمیر اساسی گردیده به استفاده داده شد. گزارش مضبوط بابازاده از شهر استرافشان. امروز بینای معمولی و صنفخانه و کابینت‌های فنی مؤسسه دولتی لیسه کسبی تکنیکی شهر استرافشان از تعمیر کلی برآورده مورد استفاده قرار گرفت. وقتی یادآوری است که بینای مذکور از 2 آشیانه عبارت و سال 1938 پروره با سنگ بنیاد گردیده تا کنون تعمیر کلی ندیده بود. بینای 2 آشیانه با خرج 1 میلیون سومانی با صفت خیلی بلند جوابگو به استانداردهای معماری بین المللی تعمیر کلی گردیده. هیئت گروه کاری و فعالیت بنیادکاری و سازندگی ساختمانچان چیره‌دست جمعیت‌های دارای مسئولیت محدود شهر و نواحی ولایت سوق شهر استرافشان و استادهای صاحب کسب و نامدار مؤسسه دولتی لیسه کسب تکنیکی مذکور که در تعمیر کلی بناها سهم ارزشمند گذاشتند عرض سپاس و منتداری نمودند.
امروز در لیسه کسبی تکنیکی شهری استرافشان از روی 12 اختصاص از قبیل گلدوزی، اجرا کننده کارهای رسامی، آرایشگری، گچکاری جزهای معماری، کندککاری در چوب و پوستی چوب، چیلانگری، سنتکنیکی و غیره همزمان کورس‌های کوتاه مدت از روی 27 اختصاص 525 نفر طالب علمان کسب و هنر آموخته ایستادند. دفترهای کاری ماموری، دالان وسیع تالار برهای آشانه یکم، کابینet‌های فنی مجهز با اسباب و ایونیت‌ها و میز و کرسی‌های معاصر بر عوض غمخوری‌های روزافزون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مبلغ‌گذاری و زحمت شبانه روزی آموزگاران و استادهای تعلیم استحصالی مؤسسه دولتی لیسه کسبی تکنیکی مذکور با صفت اعلی از تعمیر کلی برآورده شد. این راهرو دالان و کابینet‌های کاری با زحمت و با مهنت آموزگاران و طالب علمانی که اینجا کسب آموزی میکنند از تعمیر کاپیتالی برآمد. زینه ها، تالار زیبا، 13 صنفخانه وسیع برهوا و بام مؤسسه دولتی لیسه کسبی تکنیکی در مساحت نزدیک 1000 متر طولانی طبق لایحه تقویت تحصیلات کسبی تکنیکی و آموزش تجدید و ترمیم کلی گردید. مورد تاکید است که همکاران رشد مجهزگردانی صنف‌ها را با میز و کرسی‌های معاصر، اسباب و اشیاء وابسته فن‌ها و عیانیت‌ها، آشخانه و خوابگاه مؤسسه را از خاطر نبرآوردند. جهت مجهزگردانی صنف کامپیوتری و دیگر صنفخانه‌های تعلیمی 25 عدد کامپیوتر، 2 عدد پرینتر، 1 عدد پرینتر رنگه، 1 عدد تخته الکترونیک، 3 عدد لنت الکترونی دیواری و 4 عدد پروژکتور خریداری و وصل نصب کرده شد. بابت تامین خوراک گرم دانشجویان و کسب آموزان در آشخانه مؤسسه 2 عدد پلیته معاصر، 1 عدد یخدان، تفل ترماس، دستگاه برقی آب گرم کنی و تجهیزات برای خوراکپزی و خوراکخوری ضروری در خوابگاه لیسه کسبی تکنیکی برای دانشجویان راهدور و از شهر و نواحی دیگر برای تحصیل و کسب آموزی آمده، تلویزیون رنگه، مجموعه کامپیوتر با کامراهای نظارتی و مشاهده‌ای، 74 عدد مجموعه رخت خواب و 54 عدد بالشت و کورپه در دایره طلبات لایحه تقویت تحصیلات کسبی تکنیکی و آموزش خریداری گردید. این همه غمخوری‌های پیوسته رهبریت عالی مملکت جهت تربیت و به کمال رسانی جوانان و نسل نو خودآگاه و خویشتن‌شناس، پاسبانان مظفریت‌های استقلالیت دولتی و وحدت کامل و سراسری جمهوری تاجیکستان روانه گردیده در تقویت وطن‌دوستی و حمایت هر وجه خاک مقدس تاجیکستان بی‌اشتاسا سهم سازگار دارد. مزبوط بابازاده از شهر استرافشان برای برنامه اخبار. идомаи ахбор рушди соҳаи кишоварзӣ дар ҳолати таъмин мегардад ки фаъолияти назорати фитосанитарӣ дуруст ба роҳ монда шуда тухмии ҳама гуна зироати кишоварзӣ ва ниҳоли дарахтони воридотӣ бехатар бошанд. татбиқи саривақтии чораҳои фитосанитарӣ имконият медиҳад ки сифати тухмиҳои зироати кишоварзӣ, ниҳоли дарахтон ва бехатарии онҳо муайян карда шавад. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус таҳия гардидааст. назорати давлатии фитосанитарӣ ва карантини расанӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон ба зиммаи кумитаи бехатарии озуқаворӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон вогузор шудааст. аз ҷониби кормандони ин ниҳод дар самти назорати тухмӣ дар давоми нимсолаи якуми соли ҷорӣ 1256 адад намунаҳои тухмии зироати кишоварзӣ мавриди санҷиш қарор дода шуда, дар онҳо 7309 адад санҷиши сифати тухмӣ гузаронида шудааст. бо назардошти баррасии дастовард, мушкилот ва дурнамои фаъолият имрӯз дар ноҳияи Данғара бо иштироки кормандони соҳа семинари ҷумҳуриявии илмии амалӣ дар мавзӯи таъмини бехатарии озуқаворӣ, кафолати солимии ҷомеа баргузор гардид. иштирокчиён муҳимтарин масъалаҳои фаъолияти соҳаро мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода, дар мавзӯъҳои гуногун аз ҷумла саҳми кумитаи бехатарии озуқаворӣ дар таъмини сиёсати давлатӣ оид ба бехатарии озуқаворӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон, татбиқи чораҳои фитосанитарӣ, гарави саломатӣ ва ғайра маъруза карданд. مقصد اساسی سمینار علمی عملی این آموختن تجربه یکدیگر و آموختن دستاوردهای علمی است. در سمینار امروزه عالمان ساحوی از ساحه اقتصادیات، ساحه وترینری، ساحه زوانجینری و دیگر ساحه دعوت کرده شدند که دستاوردهای علمی را در عمل در آینده تطبیق نموده در تامین بخطری ازقواری سهمگذار باشند.
таъкид карда шуд ки назорати пайвастаи бозори истеъмолӣ, таъмини бехатарии озуқаворӣ ва беҳтар кардани фаъолияти фитосанитарӣ имконият фароҳам меорад ки тухмиҳои ғайри стандартӣ дорои касалиҳои гуногун ба кишвар ворид нагарданд. дар соҳаи растанӣ, парранда, чорводорӣ ин пеш аз ҳама ташхис, пешгирӣ, муолиҷаи касалиҳо, зараррасонҳо мебошад ки онҳо ба талафоти бисёри маҳсулотҳо оварда мерасонад. фаъолият дар самти назорати фитосанитарӣ ва карантини растанӣ ба солимгардонии ҳолати фитосанитарии захираҳои кишоварзӣ, саривақт андешидани чораҳои карантинию фитосанитарӣ, муҳофизати зироати кишоварзӣ аз зараррасонҳо, касалиҳо ва алафҳои бегона, инчунин ҳимояи ҳудуди ҷумҳурӣ аз хатари воридот ва паҳншавии организмҳои зараррасони карантинӣ аз хориҷи кишвар аз мавзӯъҳои муҳиме буданд ки мавриди таҳлилу баррасии иштирокдорон қарор гирифтанд. дар партави сиёсати фарҳангпарваронаи пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли сеюм аст ки дар мамлакат бо мақсади дарёфти истеъдодҳои нав дар соҳаи санъати мусиқӣ, баландбардоштани маҳорати касбӣ, тақвият бахшидан ба ҳунари баланди иҷрокунандагӣ ва интихоби намунаҳои беҳтарини оҳангу суруд озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман гузаронида мешавад. дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, шаҳри Хорӯх беш аз 200 нафар дар даври вилоятӣ ширкат варзида аз рӯи номинатсияҳои навозандагӣ, композиторӣ ва сарояндагӣ маҳорати худро нишон доданд. тафсилоти бештари мавзӯъ дар гузориши ҳамкорори бо дар ҳошияи таҷлили сазовор аз ҷашни 30-юмин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти сарпарастии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади дарёфти истеъдодҳои нави соҳаи санъат, беҳтарин намунаҳои оҳанг ва сурудҳои тараннумгари дастовардҳои замони соҳибистиқлолии кишвар дар мамлакат озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман эълон гардида, аллакай даври вилоятии он дар маркази маъмурии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон шаҳри Хорӯх баргузор гардид. дар даври вилоятии озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман беш аз 200 нафар довталаб аз рӯи синну сол ки дар шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон беҳтарин дониста шуданд, ширкат хоҳанд кард. қайд гардид ки даври вилоятии озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман барои бошандагони вилоят новобаста синну сол имконият медиҳад ки маҳорати худро дар назди ҳайати ҳакамон санҷида, бо суруду оҳанг ва мусиқии дилнавози худ анъанаҳои милливу мероси пурғановати ниёгонро бори дигар нишон диҳанд. дар рӯзи аввали даври вилоятии озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман иштирокдорон аз рӯи номинатсияи навозандагӣ жанри академӣ баромад намуданд. дар ин номинатсия 5 нафар иштирокчӣ аз синни 8 сола то 17 сола ва аз он боло аз шаҳри Хорӯх, 4 нафар ноҳияи Шуғнон, 5 нафар ноҳияи Ишкошим, 3 нафар аз ноҳияи Рошқала ва 1 нафарӣ аз ноҳияи Рӯшону Ванҷ бо асарҳои тоза эҷоди композиторони ватаниву хориҷӣ ва инчунин асарҳо аз осори беҳтарин мусиқии классикии ватаниву ҷаҳонӣ дар жанрҳои мусиқии академӣ ва эстрадӣ нишон доданд. ҳайати ҳакамони даври вилоятии озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман ҳар як баромади довталабро аз рӯи номинатсияи навозандагӣ жанри академӣ таҳлил намуда барои интихоби мусиқӣ тавсияҳои судманд доданд. طبق نظامنامه باید زیباگی طبیعت تاجیکستان، عشق و جوانی، وصف وطن و وطندوستی، غایه‌های استقلال و آزادی، صلح و ثبات، وحدت و یکپارچگی تاجیکستان، ترنم سیماهای برجسته ملت و جشن‌های مقدس و ملی را تصویر نمایند و اشتراکداران دور ولایتی امکانیت داشتند در حضور حکمان نقطه سنج در نامیناسیون نوازندگی ژانر اکادمی از آن فراوان استفاده نمایند. این برای ما جوانان خیلی امکانیت کلان فراهم آورد که ما می‌توانیم در صحنه‌های بلند اشتراک نموده سزاوار جایهای نمایان گردیم و فرهنگ جمهوری تاجیکستان را به دیگر دولت‌ها و دیگر خلقیت‌ها نشان دهیم. دور ولایتی آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطنی عزیز من در مرکز مأموری ولایت مختار کوهستانی بدخشان شهر خاروخ دوام چند روز ادامه داشته بهترین داوطلبان امکانیت دارند از روی نامیناسی‌های آزمون برآمد و به دور جمهوریوی راه خط پیدا نمایند.
дар вилояти суғд барои истироҳати тобистонаи кӯдакону наврасон тадбирҳои зарурӣ амалӣ гардида беш аз 70 000 нафар дар истироҳатгоҳҳои берун аз шаҳрӣ назди мактабӣ, варзишӣ ва беҳдоштӣ фаро гирифта шуданд. Дар баробари ин беш аз 43 000 нафар дар марказҳои таҳсилоти иловагӣ ба маҳфилҳо ҷалб гардиданд. гузориши Равзали Раҳмон ва Дилшод Юсуфӣ. طبق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان فرا گرفتن خوانندگان مکتب‌ها و استراحتگاه‌ها از راه‌های ثمرناک و مقصدناک گذراندن تعطیل تابستانه میباشد. در ولایت سوخت بهر این لاگرهای بیرون از شهری بیش از 520 لاگرهای روزانه‌ای نزد مکتبی، 3700 لاگرهای مهنتی، بیش از 80 لاگرهای ورزشی بهداشتی تشکیل و در آنها بیش از 70 000 نفر خوانندگان و استراحت و مشغولیت‌ها و سالمگردانی فرا گرفته شدند. در استراحتگاه مرکزی سالمگردانی سوخت که از استراحتگاهی اساسی بیرون از شهری کمیته اتفاقهای کسبی کارمندان معارف و علم جمهوری محسوب می‌یابد، تا این دوره یک جایه با استراحتگاه ساحه در شهر پنجکن بیش از 700 نفر خوانندگان را از شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت و استراحت و سالمگردانی فرا گرفت. استراحتگاه سوخت در موضع آبچی قلعه واقع گردیده در برابر آب و هوای تازه فراهم آوردن شرایط‌ها و تشکیل چاره‌بینی‌ها برای خوش و پرمعنا گذراندن تعطیل خوانندگان مساعدت می‌نماید. با اقدام کمیته اتفاقهای کسبی کارمندان معارف و علم جمهوری و ولایت سوخت برای جلب فرزندان آموزگاران و عائله‌های کم‌بضاعت، کودکان و نورسان یتیم و از عائله‌های نیازمند دستگیری و امتیازهای مالیوی جاری گردیدند. راهخطها با کودکان و نورسان یتیم از عائله‌های نیازمند تربیت گیرندگان مکتب اینترنت‌ها رایگان بوده. 70% مبلغ راهخط فرزندان آموزگاران از حساب کمیته اتفاقهای کسبی کارمندان معارف و علم ولایت سوخت شهر و ناحیه‌های آن پرداخت کرده می‌شوند. قریب 100 نفر فرزندان آموزگاران رایگان فرا گرفته شد و زیاده از 400 نفر با راهخط امتیازناک تامین کرده شد. در مرکز سالمگردانی سوخت و در لاگر چلرچی شهر پنجکن که بواسطه در توازن اتفاقهای کسبه است، خوانندگان را فرا گرفتند. در استراحتگاه کودکان و نورسان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت 20 سالگی استقلالیت، خوانندگان مکتب اینترنت‌ها، خوانندگان از عائله‌های نیازمند، یتیمان با راهخط‌های رایگان و استراحت و سالمگردانی فرا گرفته می‌شوند. با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان استراحتگاه کودکان و نورسان در مساحت 5.6 هکتار در موضع چشمه دهمای ناحیه جبور رسولوف عبارت از 6 بنای استقامتی برای 240 جای در یک بست، بنای معماری و طبی، حوض‌های شناوری گشاده و پوشیده، آمفی‌تئاتر، میدان و مرکزهای ورزشی و فراغتی، بنای اتاق‌ها برای درس و محفل‌ها با صحن آبادان ساخته، شرایط‌های خوب استراحت و سالمگردانی کودکان و نورسان فراهم آورده شده است و استراحتگاه در 6 بست از همه منطقه‌های جمهوری خوانندگان مکتب‌ها در دوره تعطیل جلب کرده می‌شوند. در استراحتگاه برای ثمرناک گذراندن تعطیل تابستانه کودکان رژه کاری، نقشه چاره‌بینی و محفل‌ها عمل می‌کنند. با مساعدت جمعیت تاجیکان در ولایت ایوانوف فدراسیای روسیه بیش از 100 نفر نورسان و جوانان در مؤسسه‌های ورزشی به مشق و تمرین فرا گرفته شدند. در این زمینه ورزشگران تاجیک برای اشتراک در مسابقه‌های سطح بین‌المللی آماده کرده می‌شوند. گزارش همکاران ما. барои ҷалби наврасону ҷавонон ба варзиш ва ба ин васила тарғиби ташаккули тарзи ҳаёти солим бо мусоидати масъулони ҷамъияти тоҷикони вилояти иванова дар яке аз толорҳои навбунёди варзишӣ даҳҳо нафар ба тамрин машғуланд. наврасону ҷавонон дар ин толори варзишӣ аз рӯи намудҳои гуногун тамрин намуда онҳоро мураббиҳои варзида барои ширкат дар мусобиқаҳои сатҳи минтақавию байналмилалӣ омода менамоянд. ҳадафи масъулони ҷамъият аз ҷалби наврасону ҷавонон ба варзиш дар баробари обу тоби бадан пешгирии онҳо аз шомилшавӣ ба ҳар гуна ҳизбу ҳаракатҳои экстремистию террористӣ аст. ҷавонону наврасони тоҷик бо як завқи баланд ва маҳорати нотакрор ба варзиш шуғл доранд ки зимни ширкат дар мусобиқаҳо борҳо ҷойҳои ифтихориро ишғол намуда ному шарафи давлату миллати хешро дар арсаи ҷаҳон баланд бардоштаанд. ҷалби ҳарчи бештари ҷавонону наврасони тоҷик дар ин толор ба варзиш имкон фароҳам овард ки зимни иштирок дар чорабиниҳои варзишӣ ҷойҳои намоёнро ишғол намуда ва шаъну шарафи номи тоҷикистонро баланд бардоранд. фаъолияти ҷамъияти тоҷикон дар вилояти иванова оянда низ густурдатар хоҳад шуд, зеро имконоти зиёд дар ин самт фароҳам аст ва шароити машқу тамрин барои наврасону ҷавонон дар сатҳи зарурӣ муҳайё карда шудааст. маҳмадалӣ сафар, хуршед саидаҳмад аз вилояти ивановаи федератсияи Россия барои барномаи ахбор.
дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар заминаи тарғиби тарзи ҳаёти солим миёни ташкилоту муассисаҳо бахшида ба 30 солагии истиқлоли давлатӣ мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ роҳандозӣ шудааст. натиҷаҳои тадбирҳои варзишии солимгардонӣ дар гузориши ҳамкоронамон. мусобиқаи футбол байни ташкилоту муассисаи ноҳияи рӯдакӣ бахшида ба 30 солагии истиқлоли давлатӣ имрӯз аз ҷониби бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳия даври ниҳоии футболи хурд баргузор гардид. зикр шуд ки аз замони ба даст овардани истиқлоли давлатӣ ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба нерӯи тавоно ва пешбарандии давлат насли наврасу ҷавон аҳамияти махсус зоҳир карда барои пешбурди фаъолияти ҷавонон ҷалби ҷавонон ба намудҳои гуногуни варзиш таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир менамояд. ин аст ки давоми солҳои охир дар ноҳияи рӯдакӣ майдончаи варзишӣ бо тамоми шароити ба талабот ҷавобгоҳ барои солимии ҷомеа мавриди истифода қарор дода шуд. дар асоси нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии ноҳияи рӯдакӣ давоми 2 моҳ мешавад ки мусобиқаи варзишӣ футбол байни корхонаву ташкилотҳо новобаста аз шакли моликият барои дарёфти ҷоми раиси ноҳия баргузор гашта истодааст ва имрӯз даври финалии он дар майдончаи варзишии шифои ноҳия дастаи бонки эсхата ва коллеҷи техникии омӯзгорӣ баргузор гардид. дар ин мусобиқа 14 даста байни ҳам қовозмоӣ намуданд. баргузор намудани мусобиқаи мазкур низ барои дӯстии рафоқат байни ташкилоту муассисаҳо ва ҷалб намудани онҳо ба варзиш маънидон мегардад. дар мусобиқаи мазкур дастаҳои ташкилоту муассисаи ноҳия байни ҳам рақобат карданд. дар анҷоми мусобиқа ғолибон муайян гардида бо ҷом, медал, диплом, мукофотҳои пулӣ ва тӯҳфаҳои омоданамудии мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии ноҳияи рӯдакӣ ва бахши кор бо ҷавонон ва варзиш сарфароз гардонида шуданд. ҳадаф аз ташкилу баргузории чунин мусобиқаи футбол тарғиби тарзи ҳаёти солим дар ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. бобокамол аминзода, убайдуллои сайвалӣ, ахбор. тамошобинони азизу арҷуманд, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. хайр, саломат бошед.